maju ayo bareng-bareng maju tidak lapar ojo nanti salah maju maju ayo bareng-bareng maju tidak lapar ojo nanti salah terang agar pedula jamin foto kok kobar iya pedula nggak banget kayak gitu iya pedula nih kok genap-genap
anu lagi rumpek banget kok desi. Iya iya. Anak sing foto radul. Urung genah yang kok desi jajal. Oh iya, heeh. Jan komplit ana ingon-ingon angling darmo barang alajan. Apa sih jenengan agak bergolak? Iya naga berakala ingon-ingone angling darmo. Angger ingon-ingone kok lagi sing sungu nendul ingat. Iya. Jangan gering-gering banget. Iya. Ora badau. Kok sing gone ngarit kurang temang bedang rego besaran dan jen balung karo kulit tok. Anu doyane kene sing daging-daging akan suka Iya. ora gelem. Anu barong karepe mangane gurih. Ora payu ora nek sing besaran kowe lah. Iya barang ora payu ya kotak-kotak. Dengarin nabae mayu buku sore. Iya waktu dewe sore ngarit mayu golek ijo-ijo. Betul, tela bali de begal gue. Ya anak dulu. Iya, ayo gue. Aja gani lan sing kretik. Hati-hati gue sing ijo kok kepangan devil betul. Iya kok. Oh, jaluk disebelah mangkok. Keloro dipilih dingin, gue sing ijo-ijo. Iya. Ada mlebune mari bang. Mari ke bangsaku ya Dul. Dibagi Dul, dibagi sing rata. Oh iya. Ruda nanti ya pakai pada tangan lagi. Iya, pada tebangan di lembu. Kok jadi berjambak? Ya? Duit tidak. Anak barong-barong tangannya betul. Tangannya barong betul. Rilek. Ya kita cuma loro ya. Sisi palingnya wis tek lho. Betul orang aduman. Ya orang aduman. Iya, orang apa tuh sing. Iki ya. Barang-barang lebih ya. Anu orang pada kepengen mangan Dul. Kalau badang kayak sih kok priwe modal. Barang. Apa badang lagi? Karena kepriwe orang badang lagi. Orang pada ngelih mayu pada kon bigar. Pada bigar bae. Iya.
Sakti Mitur